Hej! Naša zemlja Bosna i Hercegovina. Država je u jugoistočnoj Evropi. Nalazi se na Balkanu i ima raznovrsnu prirodu. Planine, rijeke, šume i plodna polja. Iako nije velika po površini, vrlo je bogata prirodnim ljepotama. Veći dio Bosne i Hercegovine prekriven je brdima i planinama. Zato u našoj zemlji često ima svježeg zraka i puno šuma. Planine su važne jer čuvaju prirodu, izvore vode i životinjski svijet. Kroz Bosnu i Hercegovinu teče mnogo rijeka. Rijeke su važne jer donose vodu, život i povezuju mjesta. Ljudi su se često naseljavali uz rijeke, pa su se tu razvijali gradovi i sela. U Bosni i Hercegovini postoje i gradovi i sela. Gradovi su mjesta u kojima ljudi rade, uče i žive zajedno. Sela su često mirnija i okružena prirodom. I gradovi i sela važan su dio naše zemlje. U Bosni i Hercegovini žive ljudi različitih običaja i tradicija. Zajednički život, međusobno poštovanje i pomaganje važni su za budućnost zemlje. Djeca uče o svojoj domovini u školi, ali i kod kuće, od roditelja i starijih. Naša zemlja ima 4 godišnja doba. Svako godišnje doba mijenja prirodu i donosi nove boje i aktivnosti. Ljudi se prilagođavaju prirodi i uče kako da je čuvaju. Bosna i Hercegovina ima svoje simbole, historiju i prirodna bogatstva. Učiti o domovini znači upoznavati gdje živimo, ko smo i kako možemo biti odgovorni prema svojoj zemlji. Bosna i Hercegovina je naš dom, naša domovina, zato je važno da je upoznajemo, poštujemo i čuvamo. Vidimo se!